sene eno bi etie dwumadie ya eno ada wo ba ha eno a udin no oda so bo no de obo no no a me pa cho an eno ntina udin no besi so amaye me pa cho ye frame Mavis edu echampoma free hin na baye me pa cho me free Brema UGC me pa cho asa na abekọ nsem so no ada na ade kosua ne snap abayi me pa cho me pa ma cho snap na me de bae no e wo asechre ne sei me pa cho asechre ne sei enra abrante no ka sei me ewro kawa e ma no eti o patra say me na meja ware na we kire say snap ya ekura mi e kire say be ma no eba babusia fie e wo UGC a one mass be ma a friend eja Moses and e buy na de ensa we snap yi e ma me ana ode ma me ene mabusia say we na odi gina so edi ja maware ekura enya mane na kosua no so ana kosua no so ana so om de ba ware nim bi o ma fa ma ware ni bi sebe ya no kre ebeda di bi di kosua so ka ho because ensa no eni kosua no ebe kasa ama no kre adadi ni mienu bo no kre wa asem ni bi enti ekwa bi so no yentre hakakra amamra ni amane kwa so no se awarija ye ba bema wo na se o request won san efiri wo ba ho na mum se bema de ensan kom wo ba so ajawade de no de nya amane ye hye honso enti ma me no kra na didi a ubebodua na me pa cho me mo no abo edua no because me point na me beka no se oso me boa ono no mfa emo de me kan ayasem se wamapa enrada ukasai se ne enobi etie bia ene bonsem no tofa na yentumi enya bre na abadwafo mrem yo mpenifo me damase eme se enra me ba ha no me de asemi etu mpenifo anim se me kunu Frank Mensa opese obu me kwasea enti me de batu manim na enra me kasa no so mi janse no bi wom but emredu said aka ekire bia no me de batu bia ema obia ete ehunu no kra ewo asenim enitina asaba no yeti opa me pacho edikan bibusa ora Frank say bisia no otu ebetena me ho ansana ob hine dan anase de mekan me boa se osame boa ensa ene shinapi omfani nsi de etosu mienu ora Frank se wo se adwuma na ubie no ewo Brema UGC aye wareye na me ya adu ye nya sika na me soso me de misika kan ho se wo se me boa snap yi eni kosue fadi nsie de toso miensa enra obeka se o ware me no enra obeka se usu adwuma no ana woto asase me pacho bibusa wo se asase na ya toye no aye mienu ye din gusu no aye mimi din wuwu din no me pacho mpese bibusa se asase no ya ware wie ya ansa na ya to asase na na se ya ware wie de minim se ya ware wie ye ansa na ya to asase no ema me enam di kan etwia asase no eka senka men sati entwia asase ne ka anka asase ne ntimi nto se wo se me boa snap ni kosua fa never di wunse because ya to asase no ye twia ni nyina no ye sati twia no brother Paul
ɛyɛ adanseɛ ɔsɔfo maame kɔne ɛyɛ adanseɛ ɛne asase wura na nama ɛyɛ adanseɛ sɛ me na be starte crash etwi asase ne ka de etoso ya ba ya nem oso ba he enem asem empaso asem na me kan enu nyina o de kanta me pacho ai because me what point pacho ai se me kunu ebetimi edinsi a enra me ka asem bi wa ha efa mase ho me kunu eye me ka kire me se mase kankan mase nsuosuo ema enam so ka kire ne mpra ye fe no Nora eba me fie atimatim new site ebe ka kire me se me kunu se me mase bon na mase yesuosuo oni de ne twe no eche wo se o se oni de ne che no eche ababa wa no wo se fra baba wa no sei Nora yeboa wo so ono de na eche o se ono no ne che no eche se de amai eti asemosi asantemem enso o se ne twe no eche se amai eti se de mikunu etimi ye se asemi amikan se me boa Frank snap any kosuai fa nefa eye de opesa oye no wahaya afen susu na o se namu asem ho no de mante ho asem ana enamu asem no ho no na wo ka wo ba no me toaso mitie o aha enamu asem no ekwan a bikunu efa so enemeda enie se oseme boa oni nsie ekwan fa so enemeda nie se edru anwumre ebi wa me wo store ne afre me ya de na to kam abafie wabo beba no na odampa so oda empa no so no ya won fingu so dada beba na oda empa so beba no wadum light biso TV aboy excuse me me so light aboy eti ewo ma ye be fo mada ne ye famu da anadwo efri be 12 eko anadwo be 1 no ebedu wona ne nsa no asate atete nani so emrekra ye da ye dum light mikunu en ase ebia se bia wo mse na yere ne me de ofiti prakope ba me so se obi a se bi obeku obi oto gengamo yes se jata no yes he me ba ho nam se ade ai o ka se me ba ho ai me ba so anom se sa ade na first na ye hia mu na enti sa na ade ai e wasa me no da anom se ade o se ai so woni ma na ene de besi me ka sei de sumia oda so na wade a sunye no akata mani wo kun pachan no waso me kon afi no otimi eya etete nighti a ehebe kire se mi nya no na onye de obeye wone wo kun na wone wo beda one me beda because ade ni sorry say ya se eba na dwosa na obeka se de hunhun bi abese ni mu se manfa ma no a na eyasem abrantie ni yam sa ne me dae efo so me ne me da na oni me da mu na me su adaya wo pese one ne beda na enye ne sa enye first no sa won se ye nim se mpanifo ye ko oba ho a ana ye ko yekunu ho a imponka ne ye mu no kura na e wose bo prepare ansa because anajo ye dum light ne yeda na utu shelf sa se bi obi yem beseme pacho mati ase enti mi yem ebeseme enti eba ne sa na wa force me na wose wona me struggle na wose me jam because that time no obi ani ho enti eba sa ma mi sunye enanim
esu yenti ohun se esu na ye den no ojaye like I say me da ho no wajaye na ohwe me and I'm say dada na adai e de be bone na maye wo a say woni me da e chi se tutu ni because woni me say emra me di kan hia wo no ansa na me be hia no me ka che wo say obi a repi me da e ti se de wo si ye mi ni de na ano den na mo akai wo tete na mama kai de mafamu enti mesraw adenti na wo ye me sa o ka kire me se me boa o ka kire me se o che me de hey madam ye fra ne ntuma kakra me twa me de na de enti a o twa ye me de no aya na problem edam so ne adwendwuna edam so no eno no me ne woda sa na enam se wo twene ye me de eboa me ma mitimi e release me stress anam si eti wo stress na wo release no enu na hia wo woni me se me ni ahoden like me BP patient afen so operation ti ahoden ni ho na impo so obeye me sa na ye se wa se oseme boa kosua ne snap on fansanity unweye me pa cho me nwe kaka bi de toso me kunu ensanom ensusem me pa cho me kunu ti me boa adunsogu ne ho o ensana onam no oda ne cholobia a me si ne basic de bia e wa bonten e bia na ye wo baba no me pa cho enye ne kre e ma edurumre bi be ka kire me kunu se me hu se ye ni da ho ana o ye me it is a next time so odunso bi ma me mana si ni nika any basic no because e ni da ho onu a anka onye de toso wotimi abro ne eguno boxem ajonso de ne no ni jonso de ne no baku mame we are sure sense ma kan nyina ya me see so ose me boa what you say any eguni boxem e ma me de me satete afen so why we tete enya boxer ni mo na toilet obro sana no tete wade ade atutu wasa ko toilet agisa me ama toilet ayi sink ni mu esi agisa me na de me satete na hwana nyina no wana apepa ne to na me asa sorry akodwale no eduru sa ompa dwale o onu otwetwe ne se onu anwale me na me so ne mu e de kwa adwaye na masasi oba ne be ma hunsuo amleku aba ne be ma hunsuo no e baaye no oba ne be ma hunsuo sesey like ne ma one wo ma da bi na se o sata woni wada na da na da bi enya mea odi fra bonten na eba yes e da na hunsuo oba hunsuo oh dada so me ye nurse ni ti nim sa ade American en wasem dada na masi oba ene be ma hunsuo masasi se oseme boa that day no ba kokura de na ne offer blessing aba abedi akoma me de kire ne se hye ade amete ho se oseme boa na me si ne dwunso na me ti ne tubin na me si sperms a kosua ne snap on fansanity be pacho ya toso wasi onika enu aka kire me se omusa ka abo da japade no so no aduru yes make shishem pacho ma honya ha yo ka on talk ka da be pacho mi bisa mi kunu se ka na ode ko she bonsuom a me ba fidora ene ne wo fa blessing na ti mu na ode ko she gatam na blessing fair ne mame mekuma e ma me kofa e fa dropping kofa ankola no sa ka no e ho adia ka na otena mu o drive ye no na ode ko bu wo e wo careful so e wo kwapra a obu wo no e ma bra po e kwato wo no bibisa ne se sa ka no
ho adia le to so car na okoboye esi kwapla anfie ho no na bra kwaku etu car no ba fie no bibusan se car no ho adia sa semwe se no kwani ma on fa snap nie le to so enro sa na chi se on fa machida Frank sa wo so fa machida emra no raba afie ho no na obeyi ni twe ewo mantem ho no mame ewo atimatim new site ho no bobo edeja no me pa cho da bi de aduru de dada de atie ensani titi wani so no na call nora fie ekobo no ma nora enam so ma nora ebo dua ma okoso ayawa ewo antoano sa wo se meboa kosia ene snap yi sa so mfa machi emma enam so ma nora ukoye ni siye ewo krofrom a oboka 39 million sa wo se meboa kosia ne snap yi enie Frank o se Fedora beba no unkodi ompna bia entre Fedora emma enkoje nani eni ompna entre meba na emma meba no bisi etisi ni susa akom manifo bi obehunu bia no na okasam no che no emma ne kosi mi sofu maami anim efre sister Rose Emma akra no recital akra no ha sa so me boa yemfra akra no omedi nse na wo so fa kosua no se wan koda ankyira akra na enye baako enye mienu enye mprensa so afi na wo se store na ye kwaje ye no wanya ho fa so bia store no na aduane na wo store ni mu no na asai bibusa o se ho na ne ni koyi enuoma no e wo store ho eye black kwaku onua paletin bag mienu onua ene de e fall dropping e call ultimatum new side baby a wote no e di enuoma no wura ba ho na bibusa o se aduane expire na atare so expiring date e ka no me pacho ana bidi besi me pacho Sir Frank wo se emra yeja afoforo no woni asase wura nanama e fra ne nanama fra me ka kire me se wo se asase no waja me eti upese wo yimi edin fra asase nim na ukoye krata foforo ede eton asase no wo frɛ me e wo phone so sase we se me kan sa me boa snap ni kosua ifa san uti last one o ka kire me say store no na ye no emfaso amaso emfaso ba kwa e ba so e ma mi kunu no oti we ene se okọ okọ awe mi kan sa Salome okọ Salome da me da se okọ Salome emema na wo hari nyina anim Salome okọ Salome ekodi 3 days na 3 days na chi no call no sika nothing me ho Sunday and your friend me say Powerhouse Hospital e Waterfall ukunu da ho bi kunu da ho oxygen e di asisi ne so mini perfect ansana mi kunu ebe every fie no na sika e wo polythene bag mu odi pie anwumre me force no ye fie ye dan no e bi ye dan no ye wo self content ye timi tum me avoid ni se sika na odi kono enye ono nko adea adwuma na oye no obi su sika nti won fa nko me kunu wo me e de me pingate no e ka kire me se sika no enyem na me ye adwuma no enti odi sika no e ba akoye de ope ekobi ase no ya de to hospital ye busa me kunu sika wo sika bia ne no obedi adanse a sika odi ye lapse
ni bill ye kocha scan e wa bantuma aduane a ye diye dropping a ye fire e ye store ni musika ana me di ye ni nyina e kano e cost so ye 7,750 o ka kire me say ye yina wo de bebrem sa sika na nso so edru se term na wo se wadwuma asai no na wontimi nya sika entwi akra ne sika no akra no sata na okọ new life na ni school fees 4.2 ana enam se odile enti na wo se ye sama na extra classes etimi twi a emu 2.2 SHA classes no 2 months friends 4 million eno ana ukuru bo kwadu se motobia odi frefra na aduane eno ho asem te sei me pacho enya no kre se okase me de moto egu na aduane ma enya no kre de tie nie me ye ampesie me bo ampesie enti ye fancy wo se enya no kre nya sa enya no kre kra no kra dibie okay na ehọ kra no ehọ ke betumi agina ho kakra se kokoba se bibi kra no anache se kone oba ne di enya sa so oba ne di bi odibi because oba ne yedidi awi ehọ asem beba why pachu ehọ asem beba panipa epomte sai ajabako udin yini Frank Mensa free hin ba ye etimatim new site ababa wo yire no I mean kwandu abo bo no afa kosua se wanka no kora jesan wo no ensem wo kan ye de hin na ye no kore de hin na ye no kore ye tie de wo kan ni nyina se wo te de wo kan no de no kore bi ni asema yi ano ba ko man why because me no neti as aware for your couple me no neti me de akware ko dorado e wo atimatim kwasi pon papa fi ho e na obi coffee fi akra yi na me do ko do fi tapo moro market e na e ka me boy na me say oh mutu anamo na me say oh me infa musika nya hwe but e ka ma body e se megie we wie na me say maboka 1,500 Ghana cedis 15 million o Jeffrey wa akra ne papa na busuafo ne na wofo ho ana me gi sika no ana me di akra ne call New Life International School enie letter chere say me di akra ne call New Life International School na enie enti me do nya separation ana akotena ofie ana me so me fie enti me ko bia always bia me ko adwuma me fa akra ne school mo na matua ne canteen bibia na matua bibia before say me ko adwuma to of a sudden na ko ya akra ne fi school mo ho me nya awe enie letter ni me ko school mo na headmaster na ka che me say o wife aba ha so be ya akra ne fi school mo ho na me say ne me nya awe o ma me letter indicate say me san shase no ball letter ma me enie ade chi na mba ofie be buza say fine we ya akra ne fi school mo na school be na odi akra ne ko o say school odi akra ne ko de mfa me ho enti akola no hwe no me pa so we ba ye kwa ye dame to ye bre no ti akola no hwe no be se etwa ti ane ekwa anim 17th November 2022 me to niema mpaboa ne anwa ne bia na me start say me to niema jakoma akra which is ebedu December no ma to akra niema nyina awie me ba ma me to ofie wo akiri ba na me to no ofie ho na me de niema ne nyina ja wa akiri ba no na me say akra ne ba wo susu mpaboa no nyina de anko no ade chi a won frɛ me na me beje nkwose sampaboa no na akra ne frɛ me say ba kwa anko no me ba fie ho no ma which is asema o ka kyerɛ me ne say ale ntina me ba fie o man frɛ next time some be fie no man frɛ wa pa me kronfo o ko hwe oba no me ko hwe mba no enti pani yi kwa bi so no ye fa ne say akoda na sem kra de ye de tonchen nyi ni mum de ehunu say me wo fo so aboaje a kwa bi so no ba min sem ne kwadu ne kosu o se fasan uti mi ka ye nim guase o ya wo bonne o dwonso enye no kre se me ka nsem a ono ko meguna nim ase akra sense aba me ye be ma eni ba bi ho ani ka se me biebie so wo dwonso o ye so dwonso wo de dwonso de di agro dem ho wo dwonso e kwa be so na fa so dwonso o kirem
The coil CS, who buy all your socket tesso. I did channel up my choice. Now, oh, dear, see, and I say, no, my catasso. Oh, yes, one day. One day, that about your so. Everybody didn't go for All your socket tesso. Penny, a true baby, would you two say, Bibi, how and now a war? Bibi, I have me. One or 10 me image. Now, the Tina, we are no that them, only no ebeda, just what you know. And you know, cray. Which is me, I record that powerhouse, which is a Tafu Hospital, powerhouse. Me, I record that powerhouse. And I buy, and a doctor and my advisor say, ye my home time kakra before I be sex. Which is then I me na open so me sex. Now, doctor, the car say. Now, I actually know a doctor, no, when I was say. Mammy Mikununa. And I say, doctor advice. What the advice say? Me, mammy, what time kakra. Now we yari won't tell me, won't tell me. Which is then I mean, and I do not also number 6. And I'm now I acquire doctor advice or say, I don't know me what time kakra. I did you make I say, doctor, and car say, you may what time kakra. Not for doctor and say, when I was say, mammy Mikununa. SOMPA. See, and my name was say, or doctor the prayer. So I bet in the Tosa. Yes. And someone will hear any quad do the boy a dose of power. Mr. Moasamka. Also back Cantano. No, I am yet you. One emitino. What dear do good, and mammy did. Main complaining that Busan say, the Ben and my complaining at Chena Bush, you need that. A droben or the good animal. Motono do what mammy did. Say, your day. One on him, so on a quadrianti, or no dear women say, Kumia, or you made me out, one on him, one at one. A two Susa will get the beer good name, I'm what depend. Ah, maybe Fred Mamba, number Didia. A radio for Fred Mamba no Bedidia. A cranny person bow and channel no Bedidi. A cranny babin chair now born each a cran say, Mo Medima Driani. Now we trap a frame in chain. Some more media Driano. Meanwhile, then I would be dear good and also a young Hubia, Momonia, I am. Media Bissino raw. And I'm teaching why begin a good in the share, baby. You didn't come up kakra. Na ya na ye dwumadi ye fan sem trasa. Ye ne pani bi din komo. A wo yo ba na ne afi. Na asem o kan se ototo momone ewo ejaso. Na se uyi di ato ayo mo atwia eduru ba bia na bidi akire kakra. Sana mamene kan enti sa aduane na oba ne di bia na eba na ni bi wa ma na ni bi na wodi ye me de ba ni stew no me di apesi no raw me hu sa de no e ma me yem hye me nti ma ni stew no enra ma ni stew no ma me nkasa me o kasa man kasa o kasa man kasa me di apesi no raw na me stew no me yi bi ni free stew no na me kire na me de share ba bi enti me di apesi no raw stew no man fa be bayre na to stew no man di etu susu se oyire motono ene oye no ankasa no na odi beye wuye na se na kopeso de se o opeso de se me ekwa be so ekwa be biri so no se de wote a woka na asem fefefe ya woka na asem de ohu me no enyi se na meti but enam sa anyema na odi gu aduane ma me di ye no amama bra bo asesa kwa be so asa kwa be biri so ohu me no fine na me boss no ye adwuma but na me a responsible man uhu me na me no nware ye no uhu me na me nye ho ade but me no to asase before I be ware you me no to asase before I be ware tse ya anu a woti we uhu no ho se wasaya na me say ye but o ma ne me bia ka hire ma me ana se bibi how me all because ne ma no di go aduane ma me di ye no e hante me edi unya edi minya oda so no msa no ensa no mejai wajai kura ijaya ka babua o fe ensa na enema na odi gu aduane ma me di ye no e hante me before am ti osisi ya ne ma hante me why because odi ne ma gu aduane ma me di ye no say ukun e wo abrabo mu a you just tell me say abrabo say na wom say ni ma me hu na kwan ni na mo a ese mituo wutimi fiti prekope na okofa ya no nipa na okoje adu ofri ne ho no mimi ni nipa no okoje ne me nka ho bi nti say poison nipa ndi ma wa say kam so bidi ye ne kama wu ti adro no wo ya sure say wadi bi ko widiem mbadi bi ko widiem e na hante me no
dear ben na ususu say how me metumi aka say bibi hanteme but makanisa ususu said one kasa no widie mu nipaduam no se wasore so kra no to say de wo ka say na no boss ye adwuma na wonte sa no say die nsakra be pa na ba sakra me body e bi te say yare sisi ya me yare me your pressure sisi ya enam nuru a odugu aduan ma me di me your pressure sisi ya onya so say nsa no nyensa na enyensa ana nsa no so no motor na ma wonom sa enye woto na ma me nom nsa you see me your pressure sisi ya why because me your kidney problem sisi ya Frankie na odugu aduan ma me di no e hante me sisi ya mo problem sisi ya Frankie dru babia ensanom no ebi die ni gie na enom ebi so enom na werho ebi nom na dwendwene sese wo die poten pa na ma anom sa no me nsa na ohu me no enye ontimi nka nkyere me studio ha se ohu me na me nom nsa but na me nom according to by me hu lady we no ma me nsa no mkoso why because of say ateti ni how a odi me namu no ateti ni bi ni de ebi ni say me kofi a me ni asu vie ofi sorry mo hwe na yenye na microphone yi ma no abrantie Frank ne ne no etwetwe nkomo no ne yire abɔ no kwa du na ɔno se obi ka obi kyerɛ na ensanom no ne yire ama atete a wonamu na akɔfa abasa yasɛm foforo kra anefa akonwa ne mrani mu kakra anefa akonwa ya mfa won san ka microphone wate setup ya wie enti atete bɛn na wonamu ama wo agya won sanom sa why because me no neti no na me boss no adwuma say me start a story no ma wonye me ufa yefun ma ekoyo CS wo konfanochi e ka me boy de hunya asem fine me kwatena ba bia wa na be pretend say yen kwatena ba bia wo fi say won asombadwo ye kwatena ho wia na wasa ba ti be ka say ha de bia woni amanfo problem fi ho ye nyina ye san tu kwatena ba bi fufuro why because me tua kana wie na nsi am ni nya separation ya woten ne ma me ho am so metim hoi me dan tam ka so yi me kutua bill no wo ba ye adentina me kutua bill no wonti asese me kutua bill no ka se me sa ko han dan foforo wo so be e kwotena wa na wudi hu adanse ye se ye kwotena wo na sumdie ofie ho uko me kwa adwuma bi a wo na obi a ofie obi a problem ese me so so na me na obi a otifi obi a konya asem me so me nya sa me bema chese ususu se wo yire no na ama wa brabo aye sa na ono waka ho bi chese ekoba se ye kama bomu a ope ekoba se mo kama bomu a wonna so waja me na busuafo anim ene wo se won ware me biem ene wo yi me ring ya mame enti mumbusa no for the first time me de minti mi disaze ma no me ne se me busa wo ade a opese na wope wo pa behu ompe so abehu ena me busa wo se empanifo ena wo de asema bedaye enti se ye kan wade no na wo yire te ase a ube ware ni biem oh ho de ubusa me sa question we dia on na be yin nema free me dem nti mumbusa no se mo ka kire ne se won fa ne nema mra me dem no de beba de a mumbusa no for the first time enti wo pe no ena me se mumbusa no for the first time na sesi a oba no de nwoma no be gudem ho biem no no aba ka ope no ode nyamba kwa ya minsi ni kwan ba me de minya no ona so waja me e wona busuafo nti na me pesa odisi se be ma no busuafo ni mo ye me ring ya mami nti so de nyamba ba de a me minya no enti abra na wonne obey etie pa no papa ben na ususu se wo ye wo a eso wani pa yenyi boni mfirim papa wo ye so mani ye se wono aduane ma me die na me so me bona ko ho ansa na wo ye aduane ma madi asi ai no so wo ya de bi gu ho pepa no na hu enya no kre de o ka o kire na asemu no me na me pese megu na nimu ase me a me ti wo sisi ya Frank obi anime sisi a wo ti wo sisi ya no be ma wo ka se obi repu no wo be yi wo niam afiri me dem no be ma wo be repu be ma wo repu na o to ma me nche no nipa wo repu no me no nya separation a wo share date me papa date se wo be yi wo niam afiri me dem no nipa na be yi o de ka be fa wo niam afiri me dem musa na se e no kra na se nye no kre de o repu no mire bia o ka ya no ka kire me no one no na be fa anwoma no yes musa na se e no kra na se nye no kre enti se no so nya no kra kusua no so be ya adwuma oba pa eya pa se woni sa be ma ne ko yi nwoma no
me pamacho kusua no wo ho no cre but me won chiremu wo ne be ma no repu wo no me pacho no cre but chiremu me won chiremu e wo ho chiremu a me won ene se satam na Frank ene mas be ma aba me fie di snap ya ba ama ma run ka wa ama no o se on pe me biem ana wo mu se oye me bone de nanso ache ansakwa na me hu Frank ana che se be ma na ne be fa anwoma no one ne wo ho ana me pa cha nya me ne wo okay oh one re okay